Mu cyegeranyo cy'ishami rya Loni rishinzwe kwita ku buzima cya OMS muri raporo ya 2012 igaragaza ko abantu bangana miliyoni 6 ku isi bapfa bishwe n'ingaruka zikomoka ku mwotsi w'itabi. Itabi niyo ngingo tugiye kuganiraho mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro ubundi mugira muri hano mutwandikira ku rukuta rwacu rwa Instagram wandika muri Raul Mukunzi, ukabasha kuduha igitekerezo n'ingingo tuzaganiraho mu biganiro byacu biri imbere. Kuri YouTube kandi nayo wanditsemo Raul Mukunzi ubasha gukurikirana ibiganiro byose twakoze. Murakaza neza muri iki kiganiro. Buri masegonda 7 ku isi bapfuyemo umuntu umwe yishwe n'ingaruka zikomoka ku mwotsi w'itabi. Buri masegonda 7 kandi byibuze uruganda rumwe rw'i Burayi cyangwa muri Amerika rukora itabi rurarwungutse akayabo k'amafaranga na miliyoni 14 y'amayero. Muri raporo ya Loni yasohotse mu mwaka wa 2012 igaragaza ko byibuze ku isi apfa abantu bangana miliyoni 6 bishwe n'ingaruka zikomoka ku mwotsi w'itabi. Mu gihe i Burayi abantu bangana 700,000 ku isi, nako i Burayi mu mbabarire bapfa bishwe n'ingaruka zikomoka ku mwotsi w'itabi. Mu Bufaransa abantu bangana 70,000 barapfa buri mwaka bishwe n'ingaruka zikomoka ku itabi. Byumvikane ko muri kiganiro ngiye gukora kitarengeje n'iminota 10 ndajya kukirangiza hapfuye abantu 4 kuri 5 bishwe n'ingaruka zikomoka ku mwotsi w'itabi. Itabi harimo iki kugira ngo umuntu abashe kurikunda ku rwego rw'uko atabasha kuryikuraho? Mu itabi hakubiyemo ibiki kugira ngo umuntu abashe kurikunda, abashe kuba yatangira kurinywa gake gake bikarangira abaye imbata yaryo? Ese itabi hari ingaruka zigira ku buzima bw'umuntu? Byose turabirebera hamwe muri iki kiganiro. Muri iki kiganiro tugiye kurebera hamwe ingaruka z'itabi ku buzima bw'umuntu, kandi tugiye kurebera hamwe urugendo rw'umunywanyi w'itabi aho atangirira kugeza abaye imbata yaryo. Ibyo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro bikubiye mu bitabo bitatu. Igitabo kimwe cyitwa OCR Biology Advanced Level, kuri chapitre yitwa Gaseous Exchange. Ku bakizi namwe muzabashe gusomaho byinshi byerekeranye n'umwotsi w'itabi cyangwa n'ingaruka z'itabi. Turaganira kandi ku gitabo cyitwa Philip Morris. Philip Morris wayumvise? Ntabwo ari ubwa mbere ushobora kuba uyumvishe, kuko abangaba nibo ba nyiri uruganda rukomeye cyane itabi ryitwa Marlboro ndetse na Far. Uru ruganda ni uruganda rw'Abanyamerika, rwinjiza akayabo k'amafaranga menshi kandi rutanga amafaranga menshi mu ngengo y'imari y'ibihugu byinshi by'i Burayi. Turaganira kandi no mu gitabo cyitwa Florida. Murakaza neza muri iki kiganiro. Njye nitwa Raul Mukunzi. Ibi bitabo byose bivuga ko mu itabi hakubiyemo ibintu 4. Ibi ngibi akaba ari ibinyabutabire cyangwa produits chimiques, ari byo tar, carcinogène, nicotine na carbon dioxide. Ibi bikora bite kugira ngo bibashe kubata umuntu cyangwa se bibashe kugira ingaruka z'umuntu ku mubiri we? Dore urugendo ukuntu rutangira kugira ngo umuntu abashe kuba imbata y'itabi no kugira ngo abashe gukunda itabi ku rwego rwo hejuru. Bwa mbere umuntu umwe abona umuntu wundi ari kunywa itabi agakunda kumwegereza, avuga ko itabi rishobora kuba rihumura neza. Cyangwa bwa mbere ku muntu ufite ibibazo abasha kurinywa kugira ngo abashe kuba yarihugiraho, gutekereza iby'ibibazo bye bikaba bihagaze mu kanya gatoya. Ubwo ni mu gihe ari kunywa iryo tabi. Uko wegereye umuntu uri kunywa itabi ugenda ukurura umwotsi mwinshi. Ubushakashatsi bwanagaragaje ko umuntu unywa itabi we atari we ryica gusa, ahubwo uwo aritumura nawe rishobora kumwica, kandi ari nawe ngo banyweye itabi ryinshi. Birumvikana ko wagiye muri botike akagura itabi, aho aje akarinywera yangiza abantu benshi bamuzengurutse, mu gihe wenyine yaba ari kwiyica yaba za kuba ari we uri kurinywa wenyine. Ino ngingo ikabishishikariza abantu bose kuba bahunga abantu banywa itabi, kubera ko bataba bari kwiyica bonyine ahubwo bica n'abandi hirya no hino, ndavuga ababegereye. Iyo uhumetse rero ku mwotsi w'itabi uhita winjije icyo bita carcinogène. Carcinogène murayibuka, nayibabwiye neza muri bya binyabutabire 4 bigize itabi. Nubwo habamo ryinshi, nubwo habamo bwinshi, ndavuga ubutabire bwinshi, ariko twahisemo kubaganiriza kuri ibyo by'ingenzi 4. Carcinogène iyo yinjiye mu mubiri w'umuntu cyangwa se mu mutwe w'umuntu, iragenda ikica ubushakashatsi bw'umwobwo bw'umuntu. Handi umuntu kwihitiramo icyiza bitangira kumugora, agatangira kuzajya abona itabi, agatangira kwifuza ko umunsi umwe azakururaho akumva. Nzi abana benshi babonaga basi banywa itabi agashaka kurinywa, azi ko kunywa itabi ari iby'abagabo. Ise yamara kurinywa yata hasi, icyasigaye umwana akahita agifata nawe akakinywa. Aho ngaho ntabwo byabaga ari ubushake bwe, ahubwo byabaga ari ubushake bwa carcinogène. Icyo nicyo carcinogène ikora iyo imaze kwinjira mu buzima bw'umuntu. Iyo ukimara gukurura ku mwotsi umwe w'itabi uhita winjira icyo bita tar. Tar iragenda ikica amarangamutima y'umuntu, akazajya ahora arekereje ashaka gukura ka kotsi, akazajya yumva ameze neza igihe ari gukura ka kotsi. Mu gihe tar na carcinogène byifatanyije
bihita birema ikindi kintu bita nikotine. Nikotine iyi ngiyi niyo ya nyuma, ni nayo gaheza, ni nayo y'ingome ku rwego rwo hejuru. Iyi ngiyi ihita yongera ubushake bw'umuntu, ikongera ubushake bw'umuntu ku rwego rw'uko iyo abonye itabi ahita yumva ashaka gukururaho, kandi yanaribura agatangira gutitira, akagira n'umuriro mwinshi, akabura amahoro mu buzima bwiwe. Iyo ni itabi bikora, ni nikotine mu mbabarire. Ibi ngibi bimaze kuba byinshi kuko muba muri kunywa umwotsi witwa carbon dioxide, uragenda ukica neza neza, ukica amenyo y'umuntu ndetse n'iminwa ye ikagenda ikaba imikara, n'inzara ze hakazamo utuntu tumeze nk'udutoboye, kandi no ku bitsinsino bye hakazamo utuntu tugenda tumeze nk'umukara, tuba tumeze nk'utudoma ariko turi mu mubiri w'umuntu mo imbere. Aho niho umuntu abasha kuba yagera ku rwego rw'uko iyo abuze itabi ahita arwara neza neza indwara ikomeye yitwa taki, aba yarangije kuba imbata y'itabi burundu. Mu bushakashatsi bwakozwe bugaragaza neza neza ingaruka z'itabi zikurikira ku buzima bw'umuntu. Dr Marieme Muhimpundu yari akuriye akanama kita ku ndwara zitandura muri Minisiteri y'Ubuzima mu gihugu cy'u Rwanda. Dore icyo avuga ku ndwara ziterwa n'itabi zitandura. Avuga ko itabi ritanduza umuntu wenyine uri kurinywa, ahubwo ryangiza abantu benshi batandukanye baba begereye uwo muntu uri kunywa itabi. Abantu bose bahumeka kuri uwo mwotsi w'itabi ngo nabo ryabasha kubica, ngo kandi nabo ryica cyane kuruta wa wundi uri kurinywa, kubera ko aribo banywa itabi ryinshi kuruta wa wundi uri kurinywa. Uyu mudogiteri avuga ko ngo itabi ritera indwara nyinshi ziterwa n'ubuhumekero cyangwa se z'ubuhumekero, harimo nka bronchite, kanseri nyinshi zitandukanye, harimo kanseri y'ibihaha, iy'umunwa ndetse n'iy'umuhogo, n'indwara z'umutima, no kuba wakuramo inda ku babyeyi batwite n'izindi nyinshi. Ariko reka tuganire kuri kanseri y'ibihaha gusa. Kugira ngo ubashe kumva uburemere bw'izi ndwara, reka mbanze nkubwire iyi nkuru. Umugore umwe yacuruzaga akabari, amaze gucuruza akabari umunsi umwe ararwara araremba cyane, ajya kwa muganga. Ageze kwa muganga bamupimye basanga ngo arwaye kanseri y'ibihaha. Bamusaba kureka itabi, avuga ko atigeze anywa itabi mu buzima bwe bwiwe bwose. Nyuma yaje gutekereza neza, asanga mu gihe yacuruzaga akabari umuntu wazaga akamubwira ngo nshyiriraho itabi, yarahitaga amushyiriraho akahita anywera aho ngaho itabi, bityo umugore akaba ari waranywaga ryinshi cyane. Uwo mugore byaje gusanga yararwaye kanseri y'ibihaha, atekereza ko atigeze kunywa itabi. Ba muganga bo babonye aranyweye ryinshi kandi ryamusaze. Ubundi iyo umuntu arwaye kanseri y'ibihaha, ibihaha biragenda bikajenga amazi. Kwa muganga bamutegeka kuza kuvomesha ayo mazi mu gihe kingana n'amezi 6 buri munsi. Ushobora kumva ko ari ibintu byoroshye, ariko kwa muganga ngo ukuntu babikora, bafata urushinge rungana na santimetero 25, ubundi bagatobora bahereye ku gituza mpaka bageze ku bihaha, bakavoma ayo mazi. Nta kinya bakoresha kubera ko aho hantu biba bigoye cyane kuba wahakoreshereza ikinya, kandi niyo procedure kubera ukuntu ihenze ntabwo ikinya cyakwiyongeramo. Ibyo bintu bikorwa mu mezi 6 kandi buri munsi. Byibuze urushinge rumwe ruba ruhagaze amafaranga 275 by'amafaranga y'u Rwanda. Birumvikana neza neza ko iki kintu gishobora kuba gihenze cyane. Twasoza twanzura yuko tugiye kurwanya itabi mu buzima bwacu bwa buri munsi, by'umwihariko mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, cyane ko tubonye ko itabi ritangiza umuntu wenyine urinywa, ahubwo ryangiza n'abantu bamushagaye cyangwa bamwegereye bagahumeka kuri uwo mwotsi w'itabi. Iki kiganiro ubundi mukigiramo uruhare mutwandikira ku rukuta rwacu rwa Instagram, twandikira Raul Mukunzi, ubundi ukabasha kuduha igitekerezo cy'ingingo tuzaganiraho mu biganiro byacu biri imbere. Kuri YouTube nk'uko nabibabwiye wanditsemo Raul Mukunzi, ubasha gukurikirana ibiganiro byose twakoze. Reka dufatikanye kurwanya itabi tubungabunga ubuzima bwacu bw'uyu munsi. Ndabashimiye kuba mwahisemo kudutega amatwi. Nitwa Raul Mukunzi. Salam shalom.